Eche granite marbles. Batarire asiduka yabo. Ijira sinyumba ya old sinamba. Enoti sano naibire. Eye mukianda. Inye isano. Enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Umabogani ukamel park. Goko waterna. Ne television ya Ndizi TV. Nikigo korentera. Umuyigumuri tomono. Wawariye. Wamugusi. Chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka oyo abanyangera banene kuvuga nkurugusi buna man pepe sagero kurubonye koniki Rwanda umwikabo muziki mintwe kwasa international nemba target go cyemeremo numubugi ubukanigiyata kuvuga nkurugusi bikundo untiri amanyire kimama minkara tagete MC Migi Koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga Bago kiabageni goikache chindagira chikegusi niko cyachi kobaroro una chinsaga enderema rinagu obukima bwobori amabera marugano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu nyore ebyanda boigone esese umuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo ni bwatanye emeyega ya Valentine's Eve Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano umuyigoyo nobeye maseyemo aseti biao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwomugusi Ndizi TV ubwansu bwomugusi. Margo bengi umwancho murigereria na inde na kwaraganiria semesa mangana Amayia Chinsa Isato chabona botuko litsko nele Juma chitariki ni 11 omwaka no yewechirwibere na 22 na kwaraganirie atari make asenchira yobo ikirano baigona bakugendera gutobwate wetera senchira yemitandao Ndizi TV News kurwa Facebook na baigansemo ya YouTube na bagotobwate buna Ndizi TV News litskolia rero omorobeli obwobwali bomugusi no gendererete asensemo ya Camel Park abu asabagani baikira sensemeyo bagenderete konyora obwali bomugusi asabakule chindagera chikegusi na baigo kumerana n'abana muziki bachire nkuma gendera gutobwate ankwira nanda sege Kerebosio egaren kumanyinga nararia ya na kwariganire kuruga igasi studio. Ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi ontita. Nigotoko ya chaka korwase constituency ya Bumachoge abuase bono oyokoliye kirgo kyobo women rep ase county ya Kisii omuswati Bridget Ombati anyara ko baga kumirana n'abantu bense meyo nako babulia banyara ko baba kumusira ase ganga ya yokoliya ekirogo ekyo omolikito Mildred Momanyi na ikasa yo na gotwariganira roboti irokobwatya Obacholi bwo mwakoyo bono nigo bwabeire irange abo ase ebirogo ao bigenderete komererwa amate
oyo koboria ekerogo kyobo women rep korwa account ya Kisii Bridget Ombati na umerana n'abamenyi korwa bo machoge eliokorarie eganga yaye abo ase nambe nyinge y'abasubati besokia guchekomwa amaguru rero igotorega iga muno mu machoge igotwacha kwendos omong'ina Bridget Ombati tali batwateba ama eno omong'ina Bridget origirie kerogeke akoira lakini ourwa tali bagaki rero iga korumisesi mate bakanyagenke na kitwateba gakiando siesi tokwenda omogusi omogima Bridget twatebire tali bagaki igacha tokwenda abagaka baito abang'ina abana baito abairi baito rero igogo twatebire ngatali mong'inonde Bridget Ombati Intuo twachaga iga asomoroberio bwogosokio mong'ina Bridget muno mogwimeni repoito ase bo machoge omonto twasokiri tobwate Bridget bweka na batwakwana boigo abagakambaira libagerio na kuria eira yogocha kumubwatesia Ombati ase eganga yaye yoburai rero gutwabere no mogoko sana aso mong'ino ito Bridget okorigie kerogo kia women representative Kisii County achire gaiga elinde naintwe muna abantu bamu machoge tomoko boko elinde abo mu women rep nabo gona nabo tugusaba se nyomba jirigito muna bagetutu abanyali bali nabagirango nabande bonse bale Kisii County modu bwasinga kie nayo mong'ina Bridget abantu baminto mwajire na mong'ina Bridget ngakie rero gotwaicha mune asimio yomo machoge ochache na Kisii engima kwa uchumura tokwendosi omong'ina Bridget Ombati munomo women rep einere asimio twati munomo machoge mwancherane boigo igo twachira ali tukoria rero aseng'enchi omong'ina Bridget Ombati Bridget Ombati obeiro korigie kerogo kyobo women rep asa matuka mange we believe nga 2017 Bridget Ombati na agire tujikura naenda akaira lakini aseng'encho mama yetebu nanga kichikura chire chiagusia iga na Kenya ngima ekabepa ati embe tatangaswa tali ero ira tujikura lakini ba mutangazete bone round yeye intubura machoge chache na machoge borabu igo twamuire ng'onde bwensi ogocha kurigio bokobo machoge litang'ani araturasegesiria ya Bridget Ombati kusabana Yinko ripotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi mbia mono Mildred Momanyi korose county ya Nyamira bono abarai aho bali bakoligie birogo ase county eyo niko bagenderete gwesokia na kubulia bamenyi bensemeyo ya Nyamira kuba amagoro ase birogo bagenderete kubulia ase ensemeyo mulikito job mangi na atara wikase ensemo ya township imeyemo cho Nairobi na gutwalega imeyemo che Nyamira na gutwalega ni roboti irokubwatia Asiritsuko lya rero imeye county ya Nyamira abarayi bakoligia ebirogo bya siasa mbe yakera ekoko elinde bachorwe ase obochori obonene kakokwana ase amachanga anyagosira Isako Njiri oyoralirie ganga yayo koligia obotenenelibwe ward ya township James Nyakangi namochia obokolie meremo bwa serikali ya ward ya township ne headquarter kuna Kisumu kuna Nairobi lakini oliga Nyamira oratorera mabera nonye parane korosigwa mondo bundo tayino nyoyo moko ebwega asinonyayo koroge simit ine to sin nonyo okogori kenda okonyoranga nesi contractor korosiko abana babate chidigiri acha egete mwate baga nabalebi balebi bega sie kobara gato babere ngango soande baroseri chigasi akore nateba kara egwoboraiwe ward ya township nachikoeneke buna abasaye banyolire meremo aboroke banyolire basari egati ya manganande amaya arachiko yakora tigamba tebinga basari ngorosi committee chonsi chebinyoro mwachora ngai family gete ebwenete gokonyo so that abana bose pipa bwenete gokonyo banyole basari chitaachioke security nimbwato bwamato buyane serikali mumanyete tokwane n'abasikali batolende mama mboka bantu beto beche pikipiki taxi aba muraba baito bonse bakole byasara paka mambi mwanyako yenda Kisumu bose Nairobi monyo ole chisanga abantu baraire butuko lakini indu Nyamira ko yoranga saa moja ya maroba egesunde twararire abande bandete korosibesa
Abarayi bande bararirie ganga yabo yokuboria kerugo kyoboteneneriwe ward ya township mbate baigoro ya mayabarati gokorera abamenyi ba Nyamira. Chesa Marieta Angor Jackson Okero Nyumba twarango emipango yobachoro mu MCA uraba konya tutwale chikole chinyingema abana bache maikera barune rasima babelema batokombo ichinyumba abangi nabanya bali swako nchingeni abandi bagora bali bamabere bani bali swako ni amabere ngoro ku Henry Nyairo nyanga baria oyo nyakara enche kwatera ngo yamagenda ege tabangi nabaitu bachire roche bakabani haru kirubupi bani ora mache isko boko muto bate bono abandi ora barode ndira kidi tuto bo manyikera Korwa se county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV editoriane Job Maangi Mbia mono Job Maangi ekarto kwenda wika somo baganio Camel Park abo asegeta seni kia Ndizi TV kibegete kambi abo asiba kubwaterana no mabaganio yo koleto murubiri manyekanete buna obwali ibo mugusi abo asoma baganio yo boigo obutugi bwechingoina woso obutugi bwechimamba mboraroro asomo gasorero omulikyo ito Ndemo Steven na umerana no mokoliye gasi oyomo oyokorageria chingoina echo torigereria roboti rwa senchera iyo wikirano Aiga Camel Park, the pride of Kisii na bangeto mwigule buna sense meya chimamba nchiroro se chimamba kunyara chirego tugu rero gira chire ya mase ya mamba kense meya chimamba twende amo tuwe manyia mange to chirore tumanye chimambe chinchiroro na kichikorore kaneli ndai ne amate amonyora chinga ngeno monyara gutara go chaiga aimya Camel Park umwarode chimambe chuko tugu sense meya somo bagani oyo o Camel Park twende amo tunyare go chirora kiboikirano Tewa tuenda sense mwe tochirore chimambe echo na kichikorekana na tunara gwesomia mange yure aya. Tewa tuna kwana no lyo chitenderete gusoli ujara kuchirageria sense me ya Camel Park akondiga akorokweli ta muamba gusemamba. Na tevinka iri aruete kiboikirano tunara gosanganere. Na kya wata mister. Biya wana mwana. Mbiyole. Biyane kabisa. Kairo cheka sima korega nengi yapi chimamba no chechiko teteboni. Kabisa chiko tete na na mko nangu chiragari na ibwerorera aya munyina sa maisago. Okay. Yewana. Aseli tangoro kudiu kumamba njomo ngoragari chimamba na go taria bagani Camel Park ya Kisii tubat chimamba chibere entwani nensubati namuro chimagana gega ndubati twani gotara eno musae emyake tano boni gabwate umanyo bomboru sitikorwa nisomete masomo yebitabo naro wana yegera nisomete korare Masai Mara University nonsomete tamangana tourism na world management ngakorane serikali yali mujyo Kisumu esiti ke impala sanctuary karua wana ngacha takonya naba gusia bamure chimambe chibuno chiro chema utambe ntoma etenga mambanga ni faranya munya muri kuri nyama tangentu watiro meme ekoro kinge mamba so unique ochoreng koro kinga gita watiro meme ande na siki mambe kuri nyama fresh ekomera bugara ni bwata maino lakini amaino no kubutori nyama ebwata majina maino kana enioka aliyo kongesa na kubutora woni nge bwata sabini muswatia wate 60 chimamba samarita ekegusika bisa mambe chikoro kuchingwaina na riri tari kegusi nande chimambe chingu chiragari kabere wiki kera Jumatano na kera Jumamosi maragoba ikanse Jumatano na Jumamosi maragoba ochino na ngugeri kuragari chimamba motore naye abera akora kinto bwana onde naye abongo kosomya asenjerere sefa so yeni gotete telinjara maono so wana yangire kuri kirange kuriga yone igotete ngakijanjira ikabado ayo musae ayo monto manene ayo monto mo director wesukuru tawana gange kusiga ikabaminto sevesensi ni mware menyeme iga na inu mwego kina maisaini ainara mange tu someri na Duke Mamba utabuna nchikoro kuchimambe zeke gusivoronge kichiko kuchingoina no mugabana bwe county ya Nakuru li Kinyanjui nigabolria bamenyi bense meyo kumubwatesia aseganga ya iyo koliya ekerokyo bogabana asentunde ya kabere Kinyanjui nigatebire buna nigo agocha kwena kya kubakorera magenderero anene asensemo yobonchoreria. An election year. I'll be going around to talk to different people
seeking for support, just like we did in 2017. I will be seeking my re-election on a party by the name Ubuntu People's Forum. Correct? And I will be talking to everybody. I'm seeking for the position of the governor. Hebrews 6 verse 10, and it says this, that God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown in him, as you have helped your people and continue to help them. Na bamenyi korwase kaunti ya Turukana nigo bali ni kibakwego kelia maega yomorobiri bwokubeka mache amaya yokonywa oyo nyariko bagukoira emiakene bono oikera na litskolia rero abwase tugo nabantu korwase nsemeyo bagucha konyora amache amaya yokonywa nigo bairaneria mbuya mono ochiase serikali ye kaunti eyo ya kaunti eyo ya Turukana abwase boigo batebire buna bose bakeire serikali enenege kubwaterana na serikali ye kaunti eyo ngambuya mono asoko bainyura na kubaletera macha maya yokonywa. The mechanism called Water Users Association. Now realize it is a very strategic decision and smart way of securing sustainable water supply. Once we have the water supply system in place, they help with the community bringing the water supply and also linking with the schools. Students and teachers benefit, and even the dispensary, so that community health in general also benefited. As you are aware, we have been implementing for the last 4 years, we've been implementing a project called TUCO. This is Turkana County, UNICEF and Koika Water Project, targeting the two sub-counties of Turkana Central and Loima sub-counties. And through this Koika funding and UNICEF, we've actually been able to drill 70 wells or boreholes, split equally between the sub-counties of Central and Loima. We've also been able to undertake the construction of 10 sand dams just to improve the groundwater recharge. Again, this is split between the two sub-counties. We've also been able to train 61, to establish 61 water user associations. Again, each of these is expected to be able to maintain the infrastructure that we've been able to establish across these sub-counties. It is not just the training alone. Actually, Koika and UNICEF have been able, working with the department, have been able to train those water user associations on O&M and of course how to maintain the systems going forward. This project has been of great, huge, significant support to the work that Turkana County is undertaking to ensure that every resident has access to potable water. Na magega y'umurayibwense omuske Uhuru Kenyatta gutuguterare obonya bw'iki cyuma kimanyikanete buna scrap bono niga bonchulire kurwa sensemo ya Mount Kenya basabira umurayibwense kubanjira kugenderera gukora obonchulire obwo asengencho no bakonyora enengo korwa ya keralitiko nigo boigo basabira umurayibwense amabera asibali bakoiba na gusalia kicyuma cya serikali egento keirero umurayibwense okana obonchulire bw'iki cyuma cha scrap ambaye sisi tulikuchagua, tunakupenda sana, sisi ni watu wako, tunakaa katika nchi yako, na kusema kweli tunasema pole juu kuna watu ambao walikosea. Kusema kweli sisi tunasafu juu ya wale ambao walikosea, na sio sisi sote tulifanya ile kitendo. Kama tungelijua watu kama wakifanya kitendo, hata sisi tungewashika mbele au wasike. Kutoka atufungie scrap. Wengi wetu watakuwa tunaongea na ugonjwa wa shukari, ugonjwa wa pressure, lakini tukienda kwa hospitali tunapimwa, tunapata wengine wetu wameshikwa na hiyo ugonjwa. Hata saa hii tungekuwa wengi, kuna wengine wameandimitiwa saa hii kwa hospitali. Mana juu ya shukari yo pressure imeenda juu sana mpaka wameshindwa kukunja mkutano. So tunaomba turundishwe kazi, manake hata tunafanya kazi na maron. Saa hii tunandaiwa na maron, tunandaiwa na vikundi zenye tunachukuanga pesa. Tunaomba tu kama alisahau atukumbuke tafadhali. Tunaomba rais akubuke hii scrap metal. Inasaidia watu wa hardware. Saa hii chuma ya Y16 watu hadi ya wanalia. Tulikuwa tunanunua 1,100 na 600. Saa hii imeenda juu mpaka 2,000 na 200. Ukienda kwa mabati ile inajenga milango ilikuwa inatoka 3,200. Saa hii iko 4,300. Kwa hivyo tunaomba rais wetu, sisi tumefinyika watu wa scrap na watu wa hardware
wamefinyika, uchumi yetu imerudi chini. No mokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto na koletaro yaye ase county ya Nakuru abwasa umirana n'abamenyi b'ensemo ya Naishi ase ensemo ya Njoro abwase eyakira ekoko ase omorobulio ye omanyekanete buna bottom up economic approach abwasa baigateba n'omorobulio bweka oranyalko bakogokonya abakenya gati yabarenge n'omurai gose n'omokonyi bumurai bwense Dr. William Ruto ngamo n'omurai kiama kia ANC Musalia Mudavadi n'omurai kiama kia Ford Kenya Omoske Moses Wetangula gati ya baraibande abo baswa ase ensemeyo na weyakira ekoko. Wakati tunajenga Technical Training Kenya College, tunajenga hapa Nakuru vile vile. Hapa Nakuru County mulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia inayoitwa Rift Valley Science and Technology. Ni kweli ama si kweli? Leo tumejenga colleges 7 mpya ya teknolojia hapa Nakuru County. Hapa Njoro tumejenga, kule Molo tumejenga, Kuresoi North tumejenga, Kuresoi South tumejenga, Naivasha tumejenga, Gilgil tumejenga, Subuki Bahati tumejenga. Mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Nakuru, nia yetu katika kujenga mashule ya teknolojia ni kupanga hawa vijana wapate ufundi, masomo ya ufundi na teknolojia, ndio tuwapange na ajira. Jameni, wangwana wanaishi, ndio tumekuja hapa kuwauliza. Sawa sawa, hiyo kazi yote tumefanya, lakini sasa imefika mahali ambayo lazima tutengeneze serikali ingine. Nyinyi watu wanaishi, muko na habari ya kwamba tuko na uchaguzi mwaka huu? Muko na habari? Muko na muktasari ama muko na habari kamili? Muko na habari kamili? Mimi nauliza nyinyi mumejipanga ama ni nyinyi wale wa kupangwa? Ati munasemaje? Nyinyi hamupangwingwi? Ati munasemaje? Hamupangwingwi? Mimi nauliza nyinyi, ati kuna watu wachache wanataka kutupanga kule Nairobi kwa maofisi na mahoteli. Mutakubali jameni tupangwe na kwa watu kwa maofisi na mahoteli? Nataka ngojea, wacha hii nini kwanza, mabango tuweke chini kidogo tafadhali, chini kidogo. Tunaelewana watu wa Nakuru? Ndio mimi nasimama hapa kuwauliza kwa unyenyekevu, sawa sawa, ya kwamba mwaka huu tunataka kupiga kura ili tubadilishe maisha yetu. Ne gosori ya golf ime county ya Kisii nigo yaibirwe abwasaba gosori bomucheso yobono baburira serikali ya county ya Kisii kubainyora buna chinsemo chinde chigenderete koinyora na gusira omugosori eyo ya golf omurikito Ndema Steven na bwatamange igoro yorobotyoru. Abange baito baigura mange igoro ye gosori ya golf baroro batebe gubone gosori ya golf ne yabantu bali barabatene ngura buka bagonyara ko gosori ya golf abande batebe bune gosori ya golf gutuka se chitauni chiri kinene chioka kodende asrongo rwa gusi egosengo nyari ko gosori buna rero iga enakoletere ya masemba kensemo ya Kisii Golf Club egotoka sensemo ya Kisii Sports Club ase aba gosori au bagu bakonyara gusanga kwegera na kwemanyia mange igoro ya gosori ye uno yogo no mupira one golf ball yao na inche bone ne golf ball yane eche bono nchiyo kero montago ke golf ball ya yeme ya matari gwa kaibere no tuwacha kira mahatari tuwekira tete kama ngo chikobya gosori ye no mupira one no mupira oye ndore ko zo chikogosori bakuri uchigo ikali buna go chikotorera kiboikirana inche samaria tankoro ko Africa rioki aiga Kisii Sports Club
na toko train golf ugaiga na berge kwenda tournament ngwaka tournament buna bono last year 2021 na renge namba kianda se igoro ya 10 ase Kenya ngima but golf ntobwate challenges ntotagete muna chabono nintagete supportive because buna bono this is 2022 ntotachakire series yo mwaka nintakeire kwenda 29 tournaments but I missed 2 because of financially chibesa nice aya pone kerota tukomanyanga kwa winiri tuakire 12 tuakire 12 gocha gigaiga kero tuakire 12 gocha gigaiga toleri morimo ga pone tutukoe mwasaka ngorokaria ase pini eliere mere gotwa max twale kusaba no mune county to gaigero roro moske James Oli Marivongwae ali as sport ali abantu bunantu toroche tole nagote umuntu bunanche ndense kidogo kifedha tingo yara kwa attend game hiyo lakini ngiso kanyora kuri county nyoro mo serious sports to ikaranse tukwanere motenga APCD na bintagete nabanko perform anadra nabanko bana top 1 nabanko bana number 1 but no challenge game njire chinde ntari ko attend chikoba ntari ko attend ekoba ntari ko attend konyora bande bachire ba gain max because max to konyora max to ko gain ko ruoro kero ko chese game kwa win comment to point ratu okorireme manje bale bana bakorekeye epata bate benere ochikutumira ochikokora birore bingi ngaki chokora kyomo riwa ikirange ne ngoro bura turaiga ebendere yakorokia sengoro eri no mupira bwe golf gosoli twemanyiri amangerero igoro yaye kerikega neri bune kogosoli buna bunera kinigu asorongo rwa gusinorongo rwa Kenya buna tuwaire iru no moroke itorero renge Mr Kariuki buna botambeli taliane ndemo Steven Wekira bo mancho no tokubutorera mana maya senchera yo wekira numbia mano kwera chinga kichiao ko yaligereria nche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusi.